Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, I'm today. I cannot like Psycho, aka Mr. Vonyo. And then from there, I can love like can nice long quite a strong. I got so I try be what the boss, of course, and then I'm a kumu. I can like show my Josie. Yeah, very sure. We all know. Psych, of course, I promising with a cow, Mesa December bonyo. Of course, got December now. Of course, I got a beef. Overall, I promising, of course, like expect no more the boss what a fish of course, wasn't going to see what a beefy gonna. However, in our last update. I fika hi kombisa ku hi chance ya hina leswi hi swi vonisaka swona swi ti komba project ya hina yi nge he humi of course the 15th ta November. However, the same exact date, of course, hi nga endla that video Msakho yi vuya na madyambu ya kona yi fika yi tsala yi fika yi ku xi kona xi tako, as you can see, which means yi kaneta statement lexi hi kha hi kombisa ku project yi nge he humi. However, sweswi hi vulaka ku sweswiwa however leti ni ku tiphindelelini i ti 18 ta December. A ya ha postanga nchumu related to his project, as you can see kwalano. A yo wa busy, of course, yi ri karhi yi bumabumela, of course, Dr. Joyce Rimane wa swi hundla, we know what's happening very very. Leswi yi kha yi swi endla kwalano, as you can see ku ri yi ri busy swinene, yi ri karhi yi va ndhundhuzela ku va bini Dr. Joyce Rimane and stuff like that. A ya ha kombisa swin'wana, so swi loko our theory was correct very very hi xitalo 95% of the time. Loko ndzi ni vula xilo swa humelela, so hi swo sweswo a ku na project leyi nga kona Msakho a yo va ku hembeni. So what's going on, Master T? The main problem i ku Msakho kahle kahle ne siku yi sukele ka sponsor xa yona, of course, le ka conglomerate leyi vele vele va kota ku va va hi endlela everything. Vona mhaka leyi, of course, va tlhela va usually sponsor, of course, n'winyi wa conglomerate the goat vele vele. Hi leswi nga fika swi endla yi vi yi tlhe yi suka laha. So once yi ze yi suka laha swi a ya ha na sponsor, hence project yi nga humangi yona, of course, yi nga na swo swi humesa mara yi ya sponsor. Swi la sponsor swilo leswa ti-projects leyi loko nga na mali yo yi swi endla swi helela swilo swa tika because yi fike future na vanhu vo hlaya laha. Hi leswi nga fika swi endleka, that's why project yi nga yi humangi. So sweswo ha swi vona very very khale hi swi coverini already. A hi khale kha hi swi cover ku yi le ku zameni hi tindlela hinkwato ku yi kota ku va yi tlhela ka Dr. Joyce Rimane. Khale yi kha yi va bumabumela hi ndle ti-videos to tala swi nge he tlheli ngopfu ndzhaku vele vele. Khale yi kha yi va bumabumela yi kombisa ku ya tsaka ntirho wa yona. So hi leswi yi zamaka ndla swona. So Msakho kahle kahle a yi fike yi zama ku va yi tshama ndhawu yin'we. If a yi lo kondzelela kwale ka Dr. Joyce Rimane, i nge swi yi hlangana the whole team. Obviously a va ta nghenisa 1 or 2 songs there. You never know, a mi ta kuma ku tlhe ku huma madihiti ya kulukumba swinene ka yona Msakho vele vele. Ivi yi kota ku va yi kuma more bookings vele vele, because naswo swa contributor swa ti-hit ka ti-bookings vele vele a hi swona ngopfu swi contributaku entirely, but naswona swa contribute vele vele. Even there se ku nghena na ti-connections and stuff like that yona mhaka leyiwa. So hi swona leswi nga ku ndlekeni. So Msakho mina advice to yona i ku a yi zami like kwala yi nga ta ya kona next, a yi zama ku va yi tshama yi tiyisela yi kondzelela. A yi zama ku va yi kondzelela, a yi kondzeleli hi ku yi suki ti-reason tin'we ntsena. Loko yi suka ka Dr. Joyce Rimane a yi kombisa timhaka ta ti-gig, na kwale loko yi suka ka Hosi Ngome Mr Post a yi hinta swona. A yi ri ku hinteni, a yi hinta swona ku yi ta va na madyelo ya rihlaza loko yi ze yi suka laha. Even then yi kuma ya swigiganyana swintsananyana loko yi ha kusuka ka Hosi Ngome Mr Post a kha chingeriwa nyana Mr Post swi ya swi nyamalala and stuff like that. So a yi zama ku va yi kondzelela loko yi va yi ri ndhawini man. Even then, of course, hi vuya ka timhaka ta Cannice, yi suke kusuka mani ya Cannice na Tribe wa Boza. So ku endleka yini Master T? Of course, Cannice a ri karhi of course a hosta party ya misava hi the 15th ta December. Vo tala mi ta mi kha mi swi tiva vele vele from that beef a yi ri kona na Mthimbani ku na yena a tela ku hosta hi the 5th kwalaha ka the same exact date a yi suke kusuka and stuff like that. Of course yona yi ve success, yi ve success tanihileswi mi swi vonaka na ti-images kwalana a swi ri kahle swilo swinene yona mhaka leyiwa. However ku ve na mhangu because a tlhela a invite na Tribe wa Boza yona mhaka leyi. So mina no fika ni hlamala hi post a nga fika a yi tsala Cannice. So hi fike hi vona fika tsala ku D-Man xi na xivindzi, yes.
miri a vuyisa mali ya hina kumbe a ta pfala xikweleti xa yena? It's a question. Kumbe n'wina mi nga ni pfuna ku decide. It's the first time an artist don't come to Phati ya Misava. He did not go to Giyani ka Gagash and Phati ya Misava. Hi biwa xigombo laha. Yes, as you can see leswi nga fika kombisa swona. So loko fika hi pfula kwana ka screenshot se xa swona ku poste tribal boza kwana fika kombisa ku Mthunzi and Greta Gagash. Leswi a nga fika a kombisa swona kwalano ku kombisa a tlha a rilanyana kombisa ku maybe a nga va a lo rivala ku hi yena leswi a nga kombiseni ka swona kwalano and stuff like that. So of course a fika a ya ka Gagash na le ka Mthunzi vele and stuff like that. So ni ri checking page ra yena. So during that day, of course, are na 4 other gigs, as you can see kwalana. Are na leyo very from then Kwago launch kwalana tlharana ya Phati ya Misava, of course, le Phalaborwa le na Gagash, of course, le Holobye Resort, of course, Greta Gagash Resort very ne le Colombia, as you can see kwalana. So le then Kwago launch, as you can see. Efikeni he did perform, as you can see yena kwalano na mhaka leyi but swi kombi na ku tala Giyani a nga fikanga because no kha ni cheka page ra Colombia a ni swi vonanga va n'wi postini laha. I mean Colombia you can try to confirm a ni n'wi vonanga laha. I've tried to check on various images swi kombi na ku a nga fikanga na kona na mhaka leyi se a ni tivi ku what might be the problem. I think hi tala again I don't know ku endleka yini. So the event organizers hi vona of course va nga ta va kha va hi landzelerisa mhaka leyiwa. So I got this case of course ku hi mina ni ngo can I see if swa koteka mfo teka mali ya wena mi zama tindlela to yiviya mali ya wena loko swi koteka vele that's the best solution. Just get back your money ta buka a different artist nkarhi lowu taka vele wena mhaka leyiwa. And then of course hi khetela hi Sho Madjozi. So of course hi ta ku congratulating of course ka hi song liya ntirhini here, as you can see kwalana nga feature na Makhadzi already tanihileswi mi swi vona ku se yi fikise 1 meter a yi zangi yi hlwela and stuff like that. What's happening with this thing here? Yeah, as you can see a yi zangi yi hlwela tanihileswi mi swi vona kwalano. And ni vona yi le ku trendeni mos yi le ka number 45 ka top music video. Ku na categories to hambana, as you can see kwalaho. So ngopfu lo congratulations to her. She did great, yi tirhini swinene tanihileswi mi swi vona kwalano. Swi kahle va kha va hi representa as Vatsonga. Swi kahle swi kha swi va swi ri so and stuff like that. Yeah, na risimu is not bad. Yeah, nto a ri bad na ro ri kahle. Swi kombi na ku tinxaka letin'wana hi tona ti ri rhandza ngopfu risimu leri. Based on my perspective I think risimu leriwa ri rhandziwa ngopfu hi vanhu lava nga handle compared to hina Vatsonga. That's how I see it. A ni vhele munhu na perspective ya yena. That's how I see it personally. I feel like risimu leri rhandziwa ngopfu a handle, hence hi hatle hi kuma more streams this way. Vele laniwa uGacheni vele swi tiva Mzulu. So this strategy swi fambisana ngopfu na xa NEC because NEC of course a fambisana munhu loyi a nga fika a yimbelela hi Xizulu a ma nga ri Mzulu but i be Xizulu xa straight laha. So swi kombi na ku loko ku va ku ri na mix ya Vatsonga na Mazulu swi fika swi tirha swinene na mhaka leyiwa. Yeah. And then Makhadzi vele na Vavenda here, but Mazulu I think vona va contribute ngopfu and stuff like that. So hi leswi loko ku ri amukeza mi ska banda kombela mi tlika subscribe.